Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all wants to break. I need a little room to breathe. Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Kan long kasngi ban sa kan mau yiki pajba nong song snong jong kasnong mau tori Mirdon Ribhoi district hadian bu MP ke Lok Sabha ba Vincent H Pala ha ka sautrik nai weng arajar arpuar ula pli pajba yaki yeng dorbar jong kasnong mau tori Mirdon ya kabalate ha ka jinglut kabalakot kumba khat phralak san phawajar tengka balayo na ka special rural walking program jong usnam arja khat nriu khat nyo Bat nak MP Local Area Development Scheme jong usnam arja arpuwe arpuar bat jong usnam arja arpuar arpulai hak jing play yakni ke yeng dorbar la sakhilang do MLA barim ko umsning constituency u Dr Celestine Lingdo ke MDC barim ko nongpo ke kongrona khimdej u BDO jong ko umsning CNRD block u Raja Brahma urang ba snong jong snong Mauteri Mirdon u ba BS nong phalang bat kiwe Aku bersibuk ni mungkinkan Islam. Ham biasa beranggap sah belum bisa dan awak eksamen sah. Walaupun ain keskim, no yang nerva. Wish you all the best. Nakarpat ifi, pin maintain, pin buat kuat beritinak kumne. Bara jigim ke dalam nafas nama. Kabayede bat kane kesenong kumunong mi khmat ubarim ngasngo manong kublai sibun ya presiden jongka RBYF teng kesenong gi jongi tang banio arpusan teli gisuki ro hap lek kro ayano bat kataru umdon garanti banio tehanre habawanhi usamla rangba ubadon ka thong ban ri ban sakri ya kane ka ri bat kathain ge jongi sispa sipauteli kisuki kasulong tang ka jingkren bat ka jingkren kan sa urlong haka singining kong ngasngo bonong tong ini thap kti sa sisin ka building ga ba itnat ka rong ga ba itnat syong meeting syong hamadan te long respi mo tengah kermen balada urang ba snong unang man kro te yole se ka we ka meet ka bajrong rula banio mo tengah ailat iki bakin nang ban kro yano bade ban kro tena kaliang jonga nganom penjrong ngadap da kajing smokmen bat ngam artatin kane ka snong kanom le beng mo bun ki ong ba ki kam snong kam thau te nia kren politik semlong re nga sngo kata kalong ba baklatwi pikwa surok don kam politics long jia seng he kade ka kambalang tangba surok don kam politics ka don kam politics kalai don kam politics te ban ong manginom tre ban yakren politics te baklase dai madera ma mo te nakaliang ga jonga kublai si hajar ngu bapilaken mau ban penurlong ya kane kasngi kum kasinong bat ladang asyong klem ai kublai ya kontraktor balatri bah balam mo bangan yu itang ka kenro ru ngala ihun lupa te banrung syapok kenro oleh tenai keren kene ka hol kumoong i rang ba snong ba mensuai la tristom la le keleng la le bang kwais khamat sedwar jong ble Henry kane na manta kalawai
Tengi barok kinong mi kemat ro kadai kata. Ngihap pej na menta kalawai. Menta pi kom kinong song-sonong. Akar pat pi election kal ajan. Pimdai ban pej gitu gibri ke wan pen pej ban su ai pisah hang ne hang tei. Pimdai ban pej gitu gibri ke wan sene ba wan tang na menta cisin haka lenore tang ban pen pej gibri. Pimdai ban pej gibri pa pej kalawai jong keribat ke jai penriu kata ke jengkar pat jong ngalatur man hikne keleng-keleng ngai menta kat sebelik mentangi na kongres teng-teng la penying kandidat la klain haden kan no la sa thiet no ma te wat kandidat dang sa thiet nong tabut le sa thiet be ma te nakani ke area barok ke wing akar pat ipiba pej ikinong mikmat ka roy ka par kalawai jong ka jai penriu jong i ka syong hakinong mikmat kadai boong ni doktor ngimla ban kelet ya ka politics mar ka decision ka rai ka pelapisa ban rai ki project ban pendon kam ka syong haki politician bat ka chong ha ka sarkar bokum nong injit ini ban pej ki balai na ka bamsap sultanat ban iba ka nega building kala yeng gumne ban ong hiba IUMP ta kam yahap na mar gane baro kadai ka hok ka jong pi bat ko umsep jong kinong chong jong ka mautri mardon langba ka jing tre lang jongi Dr. Celestin lang do bat kamtam jongi BDO ibatang ka wakardar 4 yo sio recommendation last tang ka jing tre bat habiero i jing slor jong mi kontraktor mah empati kena ka yo 6 yo ta pisah banade ko magani ka sarkar menta te layo wakardar re ke pisah 4 yo re la tre la dep layo 6 yo pisah ngam tip 4 yo ta BDO pelai na wud mah ha asa tenat hado kata-kata kedai bang ba BDO ngana marba ngaro lawan keleng-keleng ki snong ban inaugurate yagi skim ngala mdong pi gawe ni ki building ki ba ban ai tang kandiat re ke jing snabat palat double tekene baro ka umsep ka bami kadai na pi ki try snong bat ki nong la senyang ki bawan na keleng-keleng kata ka bakam koridor ban ya ka ba ngiri kamen ngi ai nagaliang jongi habawan sari boy ting-ting asal tenat bahana mar ba balai ba haden manglong presiden long amping lawan keleng ke Megalaya tang bah habawan sari boy bor-bor ka sultanat amar ba balai ba kietli kinong song-snong kiet reshitam kata kadaw pin iba na don airport rabdon hari boy hi na don industries rabdon hari boy hi la don headquarter jong army ka baher don hari boy hi mo la don got ka dam ki babon kini ki dam de tang kene ka dam sai ke geleng-geleng menta ka don hari boy kri boy geleng ba don bot na mar balai ba ki breu ke nong song ki yatli ki accept ni ki pdiang ya ki jing terwa jong ka sarkar kata biaro mar pila syai apa compare bat kuai man kene ngimut ban nagaliang ka sarkar kimut ban ai sa kuai ka project setesa ki pat ki district bon ba ya persya Chawas bon ba ya persya mutna industries bon ya persya ndependepet ba hari boy ki bir paro ki start ki syai bat ki kam advance ka biaro ya ka bam lele tanai ong ma doktor dawan sini te sio komandawan city o sio la QR la kilo te hado kata reke pagi don kam galong ba ngai hari boy na lor bi ki briu ki start ngi don kam ya ki college ngi don kam ya ki hospital ki babha mar ngi yo makna kata ka bam gadi